Amalan zikir yang patut kita amalkan seharian. Tak payah nak tinggal-tinggal. Amal yang ringan-ringan. Dan banyakkan yang ringan. Rabi'atul Awadawiyah. Wali Allah perempuan, bukan laki-laki. Sebelum naik matahari, selepas fardu subuh, dia akan kata La ilaha illallah 70,000 kali. Baru naik matahari. 70,000 kali. Nah, ringan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan mesti atas masjid. Kita nak pergi KL, masuk di tol Alustar Utara, nak pergi KL, ting, terangkat pintu tol, ambil tasbih, faham? Nah, astagfirullah, 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 faham? Sampai di tol Kota Sarang Semut, kurang-kurang 300 mengkata astagfirullah. Betul tak? 300 astagfirullah, satu saja Tuhan terima, licin, dosa mu habis. Faham lagi? Mu jadi orang kaya di akhirat. Sebab kerja bila mu zikir, mu kerja dengan Allah. Bila kerja dengan Allah, gaji mahal. Kita sekarang gaji murah sebab kerja dengan manusia. Hei manusia, kamu semua miskin. Tahu tak? Allah ni ghaniyun 'anil alamin. Dia lebih kaya daripada alam ini. Lepas tu Nabi kata man qala subhanallah tamlaul mizan yaumil qiyamah. Barang siapa yang sebut sekali saja subhanallah, dia pun tidur. Pahala sepenuh neraca pada hari kiamat. Dalam Sahih Ibn Hibban, neraca seluah langit. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamlaani. Barang siapa yang kata 2 kali subhanallah alhamdulillah, dia pun tidur. 2 neraca penuh, 2 langit penuh pada hari kiamat pahala. Nampak?